hafi 80% y'inka twabagaga zose zajyaga muri Kongo. Bivuze muri icyo gihe hari igihe twabaga hagati y'inka 60 n'inka 100, ariko bishobora no kuzamuka. Ariko muri iki gihe umusaruro wacu wamanutse hasi hafi 30%, bitewe nuko turi kubona ko ubuzima muri rusange muri Kongo butari bwasubirana, kabone ko n'ikibuga cy'indege kitari cyongera gukora, kuko mu batuguriraga izo nyama zageraga kure Kinshasa, batubwira ko zageraga Kindu, Lubumbashi. Mimi nimekuja hapa Rwanda kujienjoy. Hii turu shetu tunaanza vuka na majeto, kama kuna karte yako na unaisha tu jeto unavuka. Sasa njoo na shetu tumeona tu profiter ile occasion ya kukuya tuone Rwanda, tuye muji ya Rwanda kama iko sasa tumekuwa tunaona, tunafurahi sana. Kwanza Goma mambo iko donc iko niseme bizarre. Itu hakuna kazi, makuta kwa masomo wanatufukuza sana kwa sababu hakuna pesa. Benki Goma zifungule na avyo azishuke katika aeroport wa Goma.